بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه دائما وأبدا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, makatautan ng muran hitukbal tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsaram sukul iwan pamudji sin masi-masi yari tiap bubus niya kato tanyo in ni'mat kabuhi sarta in kasambo sin pamaranan. Alhamdulillah, inini makatautay manghuran dahil nga mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa labbu-labbu sabab karna apabila masambo in pamaranan mo
na hamong haya kau mataod in mahinang mo amal ibadat hikasuot mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga katawtay manghuran na in kita niyo biyayaon yari kita niyo halaw ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala amun hinang kanyo sa kahaba mabot in waktu biya ini na magpangadji kita niyo sin parihanan sin pag-ara masin kita niyo ini ni mga katawtay manghuran tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala amun mapakay mo in waktu mo sarta in kasambo sin pamaranan mo huminang sin amal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang bukod niya to tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran na kita nyo na in kahalan sin kamatauran sin manusia halong sin dunya ini kamatauran sin manusia lipara na lihat mga katawtay manghuran dahil na huminang sin amal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala diyan na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون sinuog na pamanusia in hisaban nila in ajal nila in sila mabuoy paadlaw akhirat sinuog na sumahawain kahalan sin manusia dahil di halong bumi masi-masi halong kaligapan nananaykod dahil nga panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amna in mag-ibadat tunggal kanya pa Allah subhanahu wa ta'ala halong ligat mga katawtay manghuran hangkan na mga katawtay manghuran na tatap kita ni magsarang sukul ilang namudji fa Allah subhanahu wa ta'ala sin panawfit niya kato ang masi-masi in kita niyo di magbati naul sa kahaba mabut in waktu dia ini na in kamu yan kamu masi-masi tumaynhog kumita sin amo in panghindo sin akamatan niyo jari niya mga katawtay manghuran in pahadyan tayo hawak turun ini amo na lang ta in siksa sin mag-iinom alak mga katawtay manghuran in parakala pag-inom alak ini makahilo in ini hambog pitna mga katawtay manghuran hambog pitna amo in limatag hamasatan ini sampai in kusog sin pitna ini na limatag siya pa mga bangsa muslimin Allahu alam unong hangkan ada kala sin kaawaman in pangarati nila in haram ini na duara haram satwa baboy iban haram mutallak adapun in haram mag-inom alak na awam in kaibanan din nga nagatawtay manghuran bangsa muslimin nagdaraawa hangkan na makakita kau di kumaon sin satwa baboy tabi dakuman sumahawa minum sin amo ino naon sin kiamaasan taniyat po lanakan amna in alak makahilo makalakpong sin akkal nakakita kau masatan yung mga katawtay manghuran in kusog simpit na ini dahil ha maas bata mga katawtay manghuran mga bagong bata nag-i-school ang mga university pag-uwas sin class nila na magad na pa mga kabakayan nila mag-uno aw nasadya pag-inom sin makahilo ini naawam mga katawtay manghuran pangarapi nila mga makaandaan ini na in hakikat ng mga katawtay manghuran dahil ha mga dosa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala bukun hat sadya dosa dakula ordinary yanan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul fawahish ina sin katan dosa
hariwayat Imam Tabarani. In alak ina singkatan dosa. Hakabtangan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, al-khamru ummul khaba'is. Sibu day maksud mga tao tayo manguran, ina sina dosa. Hatinya puntukan mga katao tayo manguran. Dahil doon hayan magsama in mga dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala pabila kau nakainom, nakarugtol sin among alak yan, wal iyadu billah. Naamo yan mga katao tayo manguran, sumayhat yung tanyo, ilamuin pag-ianon hukuman sin among pag-inom alak ini, batin ini dahil nga mga dosa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala, suway pagtawatan sin Muslim makainom kaniya. Hari pamarot kaniya in kamatay. Suway niya pagtawatan sin pagtawat matan. Amon pagsusunan niya di niya na isaban. Bisan pabyadiin in baya sin hawal nafsu niya, di niya na isaban. Hunduan niya. Sabab mga katawtay manguran, ini dosa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila yarutan in Muslim sin kamatay wala na kapagtawat dahil hamaksiyat pag-inom alak ini, na ang siksa nagtatagad kaniya haadlaw kiyamat wal iyadu billah. Ang pasiksa di mauna-una mga katawtay manguran, pangsang mga katawtay manguran, makmasabot tamura insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada kala isab in pangarati sin kaibanan mag-inom sin amin alak ini, mamandi da makahilo na manjari rabiyayan. Astaghfirullahal azim. Ini mga katao tayo mangmuran, damikyan result niya ini sin kaawam biyayan. Hangkan lain kita niyo atawain mga kaulama antanyo, kaburuhan tanyo, piyarihala sila katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di magbati naun, magpasampay sin arama, sin hukuman, katugno katan, sa magkarana malagbo sa inkapiligduhan sin kaawam ini. Makarugtol ko sin sara in pangarati mo makaanda. Sumarawa wala mo kiyahati ang marayaw, dosa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala, hikajulja na nahati kay mo dunya lalulugad daw akhirat. Na in kaibanan bangsa muslimin nakainom sin alak ini in pangarati nila, mamandi da makahilo okay ra. Na ini mga katao tayo manguran, nasaing pamaham. Masi haram da mga katao tayo manguran. Di manjari inumun siwo da mahilo kau atawa di kau mahilo. Sawab di si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askara minhu kathiruhu faqaliluhu haram. Uno-uno in makalakpon, makahilo, in mapaud niya, demikian intiyo-tiyo niya haram lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangkan na mga katao tayo manguran, misan pabyadiin in pagnan nila, ba't biyak mga sunmid light lang pa sa upamariyan, dinutangan light biyayan, hati nga bukundi na makala kung tuji akkar, at walang niya drink moderately, misan tiyo-tiyo din mainom mo, haram din hukuman niya mga katao tayo manguran. So abin iyan na pag-ayad kato niyo sin aramatan Islam hasubaya di majunjana indin hawabarantan niyo in akkal tanyo di mahansul din hawabarantan niyo mga katao tayo manguran. Ini amanat sa lagbo-lagbo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, subaitan yung paringalaon siya dahil nga uno-uno na nakabinsa na kaniya. Sawag indin hawabaran ini intagdapuhay ni in nagpapanjarihay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawag ito biyangan kato niyo in huminang sin uno-uno na makandarat kaniya. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tulku ila aydikum, la tulku bi aydikum ila tahluka. Ayaw niyo tilakbua, hindi na hawabaran niyo, hatiranan sin lima niyo, hinang niyo,
Maun pa hikadyo na sin ginhawaran. Ayaw nyo hinangayan. Mga katao tayo manguran, in pag-inom alak, tanto na sadyatin iyan, dahil nga mga sa lagbo-lagbo, makamudarat, pasihat, sin ginhawaran tanyo. Mahalo in pamaranan sin manusia. Hangkan na, ang waktu lang ko magpa-check up, pa-doktor yan, mali parasahan mo, halawbaran mo, asumilin kaw, magsira kaw, atawa, mag-inom kaw alak, sabab may mga katao tayo manghuran, in alak ini makamudan at maginhawabaran. Hangkan na pagkita sin diagnosis mga katao tayo manghuran, cirrhosis. Nahalo in liver sin manusia. Manyaning in pamaranan sin manusia, mabot mata niya manyaning. Nahalo in pamaranan in liver niya. In sa lagbo-lagbo. Muna-muna, sabab sin sakit ini, primary cause na mga katao tayo manghuran, alcohol abuse. Baitaan ko sin doktor. Amo na in pagtunghab sin amo in alak, wal-iyadu billah. Mahalo in liver mga katao tayo manghuran. Dahil mga sangit ni sakit ini, sabab mangyaning inggin paisan sin manusia sampai mata niya nangyani wal-iyadu billah. Karena ini mga katao tayo manghuran, in pag-inom alak, in ini na nakamudarat paginawawaran. Dahil nga mga hikmat yan mga katao tayo manghuran, hangkan na hiyaram kato tanyo, in amuin mag-inom kanya, sino dahil mataod niya, atawa sino dahil tiyo niya, narinuwa ng mataod niya, wal-iyadu billah. Namo yung mga katao tayo manghuran sa labo-labo pangadyan tanyo. Uno-uno inliyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala na tayong bukong tanyo halang pangatayan tanyo, in iyan hangkan na liyangan sa makamudarat kato tanyo. Dunya lari luba na hadlaw akhirat. Allahu Akbar. Mga katao tayo manghuran, hangkan na bang kau mabaya, malappas din hakatan kani ang dunya, na tinggaliin mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggali mga katao tayo manghuran, hinangain mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabin iyan, sara day na Tuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tubos makaingat sin hikarayaw kayo mo, tubos makaingat sin hikakami kayo mo, hikamudarat kayo mo, hangkan na liyanan mga katao tayo manghuran. Mga katao tayo manghuran, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian, pihati kita niyo, sin kamudaratan sin pag-inom alak ini. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihima ismun kabir, wa manafi'u linnas. Mga suukay mo ya Muhammad, in mga manus ya hatod sin pag-inom alak, iwan sin pagpanayam apos, pagpanayam apos. Unang mga katao tayo manghuran, amo na yung mga magpanayam sin, magsugal. Masa kami ini mga katao tayo manghuran, amo na inluto mga katao tayo manghuran. Na iniyan, misan pa biyadiin na, nagbilyon na, inamuin price niya, ayaw kang tuod maari-ari lumayon papaglulutuhan mga katao tayo manghuran. Makasusa hamasa tanyo ini, wal-iyadu billah. Makakita kita niyo mga nagdaraawa Muslim, limalayin hapaglulutuhan, wal-iyadu billah. Ini sa lagbo panayam apos mga katao tayo manghuran, liyangan sin sara. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kul fihima ismun kabir, baitay sila ya Muhammad, aming mga nangasubo sin tungod sin alak iwan panayam apos, induayan nagdara dusa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Nabang dusa dakula ikamudarat mga katao tayo manghuran, wa manafi'u linnas, iwan
mumpa at pamanusia. Sumakawa, wala tinugtugan dito yung ayat. Siyugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatarram. Misan siya aun kamumpaatan pamanusia. Kul waqtismuhuma akbar min naf'ihima. Indusa hadwa hinang yung pag-inom alak yung pagpanayam apos. Indusa dahil din hayang madawat sininang kaniya labi dakula dahil sin kamumpaatan nila. Waliyadu billah. Sabing kamumpatan mga katao tayo manguran na dahil din habin niya upana niya hati niya pag-inom alak niya yan in kamumpatan niya hanggang dahati ko mataki in mga mag-inom anak ini ang bisanda amuin tabiak dakungan misalin satwa iro niyaon dihilan mo iro satwa di yan minum jahi di yan minum sabsin baho kahamutan sin iro yan di minum sumagawa in maka-ajaib manusia dihilan sin Allah ta'ala akal mangalu bang di makainom sin amin anak in waliyadu billah na in amin kamumpatan niya nang sin mag-iinom diyan kalipahan mo lang yung problema mo. Astagfirullah al-azim. Nakita ang tanyo kuno in amin hindi mga sabab may taba tumariin manusia minum sin amin anak in diyan kalipahan mo lang yung problema mo. Salta in feeling mo biyayan, yato ka wa top of the world. Yato ka wa taasan sin dunya ini. In feeling mo biyayan, king kau. Iban corona mo. Iban tungkod mo dahil habulawan kaya kamputan mo. Linilingkod ka wa astana. Allahu Akbar. Diyan tulong in feeling mo biyan. Sakali, hawak tumahina at mayan, pagsayo niya yadto siya hawno halawang kasilyas waliyadu billah in arino layat tuhaon niya minilingkod siya habawol iban kaya kamputan niya uno pam simbawol waliyadu billah hawno yung kasamnya ng dendulayan mga katao tayo manguran wayroon mga katao tayo manguran sabab karna inyad tukatan dahil nga pangari-ngari sadya sin saitan sa saat amin amin huna-huna niya kalupahan yung problema niya pag sayo niya ito yung problema niya lari-larihan waliyadu billah kan nakakita kau andro kailo nahantal na haygaddan waliyadu billah kaya tasak na sin mga binatang waliyadu billah nahantal haygaddan unuhang kanyan sa sin pag-inom alak mga katao tayo manguran pagpanayam apos aun kamumpatan niya makasiyong kau mangkaw dumaog sumagawa india ini kamaumuhan mga katao tayo manguran dauhon in manusia hangkan na kitaan nyo in mga manusia nagka-bankrupt diyan sa lambo-lambo sarab-sarab sin pagsuhal na adik sila diya hayan mga katao tayo manguran sa din ini hinang liyangan sin sara hati niya pangman sin Allah Ta'ala indus sa rendong kamudaratan kajul janaan labi dakula din sin kamumpaatan sabi kamumpaatan niya tuwida sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunya sadya sumagawa in kamudaratan niya in pag-iman mo matangso din nga pag-iman din nga pangatayan mo in arama mo bahan malusad din doon kayo mubang kayo hininang hayni sarta in kamudaratan niya adlaw akhirat nagtatakad kayong siksa sa laggo-laggo halaw mapinaw ka jahannam waliyadu billah hangkan na mga katao tayo nanguran na ayaw kaw maabi-abi sinisiyo-siyo na manusia nagdinaog lang tasawpama pagpanayaman apos pabuson ikaw, suminod na kau, lumayin na kau paglulutuhan, ayaw kau suminod.
ataway mag-inom alak kaya lupaning problema, ayaw kau sumingod sa saat bayan. Indusa na dawhat nila hapag hinanganayan labi dakula mga katawtay ng muran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. May mga katawtay ng muran intungod sin alak ini mga katawtay ng muran in kamudaratan niya in sa laggo sarab la'natun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau minum kaniya sarab karna in pag-iyanon alak ini la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Dita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad Ibn Majah Iran Abu Dawud sarta siyahi Imam Albani fi sahih Abi Dawud an Abdullah ibn Amr radiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nagsabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hurimatil khamru ala ashrati awjuh. Allahu akbar. In alaq yaram sin Allah subhanahu lu'inatil khamru li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala in alaq atas hampu parakala. Allahu akbar. Lu'inatil khamru bi'ayniha li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala in alaq baran mismu sin alaq li'anat wa syaribuha in minum sin alaq liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa saqiyuha in nagtuwang hamagiinom alak misan siya di minum liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'iuha in nagdarang sin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa mubda'uha in nami sin alak misal bininya bukun pabaran niya biak sadya siya nami liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa asiruha in naghinang jiyos sin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing alak yan mga katawtay mamuran kaya hati ang tanu dahin ha jiyos yan dahil na sintuwa dahin ha jiyos sin niyong pagpuasa tubutangan ng mga chemicals alcohol yan aming makalakpong sin akkal mahinang na siya alak haram. In wine yan dahin ha grapes, juice sin grapes mga katawtay mamuran na in maginang sin juice sin alak ini liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaunong na wa mu'tasiruha in nagpahinang juice sin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikawalu wa hamiluha in nag-believer atawa nagdasin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga katawtay manguran hay kawalo ini bangko maghihinang kita indus mo yan sa upama bang magiinom alak ando pag-resign ko paglawag ko yunang dugain ada kala maraak ko mag-believer sin alak laknatun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ataw maraak kau mami alak laknatun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga katawtay manguran wa hamiluha in nagdasin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikasiyang wal mahmulatu ilay indiyahan sin alak liya'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hangkan na mga katawtay manguran hamong tungod sin mag-deliver ini bang sa upama in ikaw biya mga tricycle driver atawa taxi driver atawa magbibiyahe ikaw biya yan na kita ang pasahero mo bang nagdara alak ayaw ko magpasakat bisan diaring taas sinibayad kayo mo sawab makalamod na kaula na tun sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdasin alak laknatun sin Allah subhanahu wa ta'ala hikawalo hikasiyam wal mahmulatu ilay amin diyahan sinalak laknat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqilu samaniha iran sin kimaun sin
bilihan sin alak, liaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pakaradyaan dakula mga katawtay ng huran, yung pag-inom alak ini. Hanggang na siya, dahil nga mga busa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala, sampai rita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabarani, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair. In pa in alak, in iyan ina sin mga dusa, sarta dusa dakula day nga mga kabair, dusa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita ani mga katawtay ng huran, in amuin alak in biyayan, hangpo mga manusia aun parsugpatan paalak liaknat siyam wasin Allah subhanahu wa ta'ala. In amin lagbog niya sindusa ini hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ayaw ka maino-ino bangsa upama in mag-inom alak, juljana in ginawabaran, hansun in ginawabaran. Amo ng sakit na sabutan yung kain ay ito, cirrhosis mga katawtay ng uran. Mahalo in liver, manyaning in manusia. Primary cause sin sakit ini, alcohol abuse. Amo in pagtunghab, pag-inom alak na kalando mga katawtay ng uran. Na di na makaino-ino sabin, diyon niya paginawabaran niya, la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hangkan na di na makainom mahansul in pamaranan sin manusia, sampai mapatay in manusia, maglaway mga katawtay manguran, pula in mata, sin makainom sin amin alak yan, waliyadu billah. La'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming riba, mga katawtay ng uran, pilaray na mungkon. Lianat sin ganda riba. La'anallahu akilar riba, wa katibahu, wa mukilahu, wa harisahu. Lianat sin Allah ta'ala magkakaon sin ganda riba, in sekretary magsusulat, haang transaction sin ganda riba, in piyagwakilan, in magjajara security guard, pag-ina ng ganda riba, lianat upak da mga katawtay ng uran. Na in alak mga katawtay ng uran, hampu taon liaknat siyam wasin Allah subhanahu wa ta'ala, in lagbo sin dusa ini. Allahu Akbar. Bang sa tanyo mga katawtay ng uran, bang makalando na indugal diyan, mabot yan mga katawtay ng uran, manok na simulka, piyagmulka aninilaw ni sin Allah ta'ala. Bang nakalando na indugal, bang harang sa tanyo, pagkarungan tanyo mga katawtay ng uran, among napuspos na indugal, piyagmul ka aninilaw ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in magiinom alak mga katawtay ng uran, di na humajat sukna ang sinmulka. Sawag mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nagbaita, in nagiinom alak milka sin Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Nahangkan na mga katawtay manguran, subay tuod umanib kita niyo sinhinang ini. Sababin ini mga katawtay manguran, la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na dahil nga mga siksa ni mga katawtay manguran, in tao mag-inom alak, maawon kanya in su'ul khatima, waliyadu billah. Maawon kanya in kamatay mangi, amon mapatay siya, halaw maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya mga katawtay manghuran, in minum sin alak na lakpong nag-drive, na aksident niya tay, waliyadu billah. Mataod kesa ako pantani, hindi ka na anak Muslim, waliyadu billah. Piyarihala kita nugatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagatan kangian. Na-car accident, so nag-drive hilo, nyatay mga katawtay manguran, hilo. Halaw pag-inuman anak, waliyadu billah. Ulo na yung kahalam niya ini, waliyadu billah. Hambukis sa mga katawtay manguran, siyabot si mga ulama tanin, mapatot pamintangan tanin.
tungod sin siksa sin pag-inom anak. Murid ni Imam Iyad ibn Fudail rahimahullah. Murid niya ini hawak tunaja sakratal maut. Kiyadto na sin guru Iyad bin Fudail rahimahullah, ibn Fudail rahimahullah. Hambot din ang mga guru dakula sin mga tabi'in. Iyad ibn Fudail rahimahullah. Hanaja sakratal maut yulkid niya pakakalabtik kung sin kalima la ilaha illallah, di makalabtik in murid niya. Sampai na sadya niya tay wala nakalabtik sin kalima la ilaha illallah in murid niya. Pakharaja min indihi wa huwa yabki. Nagtangis laong in imam. In guru ginawa dayon ha bay sin murid niya nagtatangis. Sabab wala nakalabtik sin kalima la ilaha illallah. Summa ra'ahu ba'da mudda fi manamihi. Makuha sin pila adlaw kita sin imam ini. In murid niya halong tagainok wa huwa yushab bi finnar. Sisiksa tilap mo palaw mapinal ka jahannam waliyadu billah. Nainu-inu imam. Ya sumu niya halong tagainok niya, ya miskin bima nuziat minkal ma'rifah. Ay ikaw na ya miskin unuhang ka mayta na ibang kayong panghati in ikaw murid ko mayta unuhang ka mayta kan naaon na riyan. Ulin akisin murid niya ini, ya ustaz kana bi'illah فأتيت بعد الأطباء فقال لي تشرب في كل سنة قدحا من الخمر وإن لم تفعل تبقى بك علتك فكنت أشربها في كل سنة لأجل التداوي. الله أكبر. Nag-explain na in murid niya, ya ustaz lang niya, inakulaw niya ang sakit ko na nagpa-check up akulaw niya. Doktor, inarika ko sin doktor, subay ka uminom hambok tumbler dahil ha alak hasupaya maid din kayo sakit yan mahinang mo ubat sa bangdi ka uminom na kumakkal din kayo in sakit yan magduruhin in sakit na rin nga sabi ko lang niya, ya ustadjin ako tahon-tahon mag-inom ako alak in lugar na sabab sin pag-umat sin sakit ko. La ilaha illallah. Mga katawtay manghuran kita niyo na in kahalan sin in murid ini. Maksud niya minum karena pag-umat bukod pa karena pagdulsin hawal nafsu sumarawa kita ang mudarap niya. Wala nakalabtik sin kalima la ilaha illallah. Sarta kita pasin imam tilak di palaw mapinang ka jahannam. Naingat to mattal na katawtay mahuran. Sabab apabila in muslim di makalabtik sin kalima la ilaha illallah naja sakratal maut, alamat mangi mga katawtay mahuran. Sarap mga katawtay mamuran in kalima la ilaha illallah in iyan wita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiyo-siyo in kaaunan sin kahinapusan sin kabdangan niya dunya ini la ilaha illallah nakasud siya sura nagparuntungan siya sin sura nabang in siya muslim di makalabtik sin kalima la ilaha illallah alamat mangi wala nagparuntungan sin sura apinal ka jahannam wal iyadu billah. Result mga katawtay manghuran sin pag-inom anak para halin maksud niya pag-ubat sa kita ni mudarat niya mga katawtay manghuran. Biyagiin na baha in tao mag-inom magtunghab sin alak karena pagdur sin hawal nafsu wal iyadu billah. Sami ni mga katawtay manghuran sun siksa sin mag-inom anak wal iyadu billah.
murid hi Imam Iyad ibn Fudail rahimahullah. Sawab mga kataw-taw manghuran, insaratan nyo na wala kita nyo tiyugutan mag-ubat sin haram. Dito si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misan pamaksud mag-ubat na di kita nyo manjari mag-ubat sin haram. Habay ta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadawaw wala tatadawaw bil haram. Pag-ubat kamu mataud ubat halal. Sumangawa ayaw kamu mag-ubat sin haram. Nari na si mag-inom anak ba yan? Aun kayo ng doktor itong nila, ini ubat ba yan? Waliyadu billah. Aun pa yan mga kataw-taw ng uran, duhas, tariya bakuman, hipag-ubat sin manusia. Dahil ini jari yung baha akamata, di manjari mga kataw-taw ng uran. Di manjari. Diyangan kita nusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namu yaitu dengan mga mudarat yaitu siksa. Hambuk murid Imam Iyad bin Fudail rahimahullah. Allahu Akbar. Talibul ilm. Minum sin alak sabab sin pag-ubat. Mga kataw-taw manguran, nayat kita ni Diyo bin kisah yaitu yan. Mapatut pamintang-intang yan. Inyadto bukun niya mustahil mga kataw-taw manguran. Sabab karena mataon paminta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu siya minum sin alak apabila siya mapatay na nalka jahannam insulnya. Dita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibn Majah sa siyahi Imam Albani rahimahullah la yadkhulul jannata mudminu khamar. Di makasud palang sura intao ni mag-inom alak daran. Amun tutog mag-inom alak din waliyadu billah. Di makasud palang sura hadis sahih mga kataw-taw manguran. Hambuk baita pa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah ibn Amr radhiyallahu an demikian siyahi Imam Albani rahimahullah man syaribal khamrah wa yaskar lam tuqbal lahu salatu arba'in sabahan wa in mata dakhala an-nar fa in mata ballahu alayhi. Dita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya minum sin alak sampai nalakpong na siya di tayo mauning sambahayang niya kapatan adlaw waliyadu billah. Nakaunin niyo kuno mga kataw-taw manguran. Kapatan adlaw isi makagaran tulkato panyubuhi kita niyo ng kapatan adlaw. Ayaw kapatan adlaw na nisan hadjambuk adlaw di kita makagaran tulbuhi kita. Nagyadiin ng kahanan sinta mag-inom anak. Halong kapatan adlaw di tayo mauning sambahayang niya. Gyadiin narabang narutan siya sin malakal maut in ajal niya. Wala natatay mainsambahayang niya. Waliyadu billah. Matay siya halawon maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insiksa langgo sin mag-inom alak mga kataw-taw manguran. Sampai kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila siya niyatay dakhalan nar. Apabila siya niyatay nalka siya. Waliyadu billah. Kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paintabang taballahu alaihi. Sumawa bang siya nagtawbat natawbatun siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga kataw-taw manguran in pangadyan tayo ini in maksud ini na panghimati pagpatuntong supaya kita magtawbat mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala ada apabila narugtol kami. Sabin Allah ta'ala bang kita nagtawbat basin pagtawbat naktan aming pagsusunan tayo di na kita mag-isab-isab sa tulus ikhlas wa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat na kita niyo ampunan katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan tanyo. Sumagawa bangin mano siya di magtawbat wa Allah subhanahu wa ta'ala aming siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbak niya. Hambuk baita pa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intao mag-iinom alak daran mudminul khamar in mata laqiyallaha ka'abidi wasan waliyadu billah. Rawahu Ahmad fi musnadih.
intao daran mag-inom alak, apabila siya miyatay hipagbak ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaula-ulain siya, biya siya sintaon magtatag-ipon barhala, walihadu billah. Inlagbo sindu sa mga katawtay manguran. Biya siya magtatag-ipon barhala, haalupan si Allah subhanahu wa ta'ala, intao mag-inom anak daran, waliyadu billah. Naham yan mga katawtay manguran, in aming siksa sin pag-inom anak, na ayaw isang makatali kita biyan, bukong daradaran biyan yung pag-inom biyan, sometimes sadya, waliyadu billah. Mga katawtay manguran, sa masa tanini na masa sindikuanan ba, yari kita ni mataulin likuanan sin pag-aara mabiyayan. Sa mata-mata na haram, likuanan pabiyayan. Yung pag-birthday, di jari nasara, likuanan, inamon idmilad, waliyadu billah. Siguro na mga katawtay manguran. Pag-maulid, yari kita ni ulang pag-mamaulid, masabot ka tiyo biyayan, pindahanin na, magsal sila hapagbata sin Nabi, waliyadu billah. Pindahanin yan sa kaula-ula, di kaingatan sin Allah ta'ala, in kung sabab mo ka magsal sila hapagbata sin Nabi, in sabab niya pag maulid da, waliyadu billah. Ngayon yan, likuan ang mga katawtay manguran, sipat si mga Yahudi, hanggang na sila nilka sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyaawon sila mga amo, hamasayat tu waliyadu billah. So, masud sila maglikuanan diyan na magbalik kita ni paming pangadji ang mga katawtay manguran. Misan bukon kaudaran mag-inom alak, tuntuma ini aun dasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita nyo mga katawtay manguran, pasiksa sin pag-inom alak haadlaw akhirat na. Halaw mapinal ka jahannam. Sumabawa mga katawtay manguran, harita ni pamasabot ando pangayon ko. In kamo wala pa tinatalos kimaon, talos na akam biyayan. Sarab tarya da kuman ada kala magsuka kamu biyayan. Atawa lukbukan kamu. Sabi kamu nagkakaon, apabila karunungan niyo, insiksa sinta umagiinom anak halong ka jahannam, waliyadu billah. Nasatan na ang tani mga katawtay manguran, murah-murahan, amoy mahinang panintangan tani. Dahil kan Abdullah ibn Amrin, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dahil kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata sukran marratan wahida, فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلُبَهَا. Hisiyo-siyo in tininggal sin sambahayang nakaminsan sadya sabab sin pag-inom niya alak, nalalakpong siya, nakaminsan sadya mga katawtay manguran. فَكَأَنَّمَا sa kaula-ula aun kanya dunya, ilan sin noong dunya, pasulibaha, natangso din kanya, nalawa din kanya. Allahu Akbar. Inlagbo mga katawtay manguran. Hanggang nalaw ko kain na yato, ayaw makatali biyayan, bukunda ako daran mag-inom, sometimes sadya. Ini mga katawtay manguran, nakaminsang sadya, nalakpo siya, sampay kaya tinggalan yung sambahayang, in lagbo sin nalawa kanya sa kaula-ula dunya, ilan noon dunya, nalawa din kanya, waliyadu billah. Kau ninyo mga katawtay manguran, siksa mga katawtay manguran. Sarap mga katawtay manguran, in tao man inom alak, in iyang liyangan sin sarap, in magsambahayang siya. Parman sila Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mga kami beriman, ayaw kamu magsuok pasambahayang bangin kaulan mo nalakpo sin pang-inom alak.
Sa hinga, bang kamu makasali na kaingatan niyo na inkabtangan niyo. Ilbisaran niyo yan haram sambahayang. Waliyadu billah. Nakakataw tayo ng urang siksa ito tayo na biyong kapatan adlaw. Di tayo nauning sambahayang niya. Sa bukon hati niya tumakataw tayo ng urang hindi na kau tumunay sin sambahayang. Masi kau kewajiban magsambahayang. Tumunay sin 5 waktu. Amo na sadya wayroon pahala niya. Waliyadu billah. Naman kau di pa kau tumunay sin sambahayang. Double ng dosa mo mga kataw tayo ng uran. Dosa mo pag-inom alak, kapatan adlaw wayroon pahala. Pag-ubos dosa mo patininggal ko sin sambayang. Nabangkat ang panabangkat imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sadya sin pag-inom alak. Wa illam yaskar minhu. Ilang sin mga ulama, misan wala siya nalakpong. Sabab mga kataw tayo ng uran. Dosa dakula din dihini. Hat sadya kay minum. Misan ka wala nalakpong na hilo. Narugtol mo na dosa dakula ini. Allahu Akbar. Waliyadu billah. Nakitaan yung mga katao tayo ng huran. Nakaminsan sadya buk sambayang sadya katinggalan. Sabab sin pag-inom anak, inlagbo sin nalawakan niya. Dunya iwan doon niya. Waman tarakas salata 4 marrat sukran. Hisniusiyo isa din nakatinggal na sin sambahayan. Nakaupat na hasabab sin nalakpong siya sin pag-inom alak. Kana haqqan 'ala Allah ay yasqiyahu min tinatil khabal. In kaawnan niya na patut na siya painumun sin Allah subhanahu wa ta'ala halawng jahannam dahil tinatil khabal pagtawahon. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ma tinatil khabal. Ya Rasulullah uling pagbasa ulo tinatil khabal. Amuin painumun inta umagiinom alak sarta kaya tinggalan niya ng sambahayang nakaupat na waliyadu billah. Sabsing kalakpungan niya pag-inuman alak. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinatul khabal usaratu ahli nar waliyadu billah. Usaratu ahli jahannam waliyadu billah. Yung pagyan yung tinatul khabal sahu sinanu siya alam jahannam waliyadu billah. Amo yatun painom kanila mga katawto manguran. Sangalun sila biasangal sapi waliyadu billah. Papunghab kanila mga katawtaw manguran. Intaud sinta walang jahannam waliyadu billah. Nasahu nila yato amoy maglamay na magbuwa, mag-anod daw na pamaralan. Amo yato ni painom kanila waliyadu billah. Hambuyot bay ka si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din kan Jabir Isab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala Allahi ahdan lina yashabul muskir ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatil khabal? Qala araqu ahli nar aw qala usaratu ahli nar. Akhrajahu Muslim. Hadis sahih mga katawtay manguran dito si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunaltud janji dahil Allah subhanahu wa ta'ala hay siyo na iminum sin makahilo sin alap painumin siya hadlaw kiamat halawng jahannam dahil tinatil khabal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah uling pag-iamin mo tinatil khabal. Dito si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amura sago sin mga tao halawng malka jahannam waliyadu billah. Hambut riwayat hulas sin mga tao halawng jahannam inumun nila. Ini hadis sahih mga katawtaw manguran riwayat hi Imam Muslim. Makusugin hadis mga katawtaw manguran. Hambut hadis isab mga katawtaw manguran sabing pamayta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga katawtaw manguran siksa sin pag-inom alak ini mataud mga katawtaw manguran. Pag
magbanda sadya kato taniyo salta tanda sin pag-inom alak ini dusa lando niya wal iyad billah. Tanda niya kahukawan sinamo siya ang mag-inom anak. Mayroon masug mala sa patao nag-inom anak hino na inbaho sin simod niya sin baran niya kahuskawan sin mamo siya. In mata niya pula na wal iyad billah. Wayroon mawaya dumamag bisara mag-story mag-meeting iban sin tao nahilo sin pag-inom anak sa bisara way hinaran matugyan wal iyad billah. Alamat sin hinang ini lambutob siya mangi diha dunya la iniwa na adlaw akhirat. Hangkan na pagtup dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala inumni sin maksiat ini ilan sin siksa hadlaw kiamat halang jahannam inumni isab sin siksa kanila sahu ipainom kanila wal iyadu billah. Hulas sin mga tao jahannam wal iyadu billah naglamod na mangi dituatuan. Inhambut hadis ini sa mga katawtay ng muran dahil ka Nabi Musa radiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nagsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siksa sin tao mag-inom anak halong jahannam na nakalabi-labi sabihin ini mga katawtay ng muran. Salasatu la yadkhuluna al-jannah tu di makasud palang surga tutumpukan mudminu khamar tao masud mag-inom sin anak wal iyadu billah amun daran heavy drinker biyan wal iyadu billah. Waqati urahim magpamugto ka sila sa pamangasukam di makasud surga. Wa musaddiqun bis-sihr amun tao ti makaharad sinin mo sihir di makasud palang surga. Wa man mata mudminul khamar hisiyo inyatay inkaunan niya mag-inom siya anak masud siya daran siya mag-inom alak waliyad billah sakahullahu min nahlil huta painumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha suba sin huta suba huta mga katawtay mangran kaya nga suruan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nahrul huta ya Rasulullah uling pagyanon mo suba huta among painumin ng dito ating mga mag-inom anak. Qala Rasulullah qala alayhi salatu wassalam nahrun yajri min furujil munisat suba intuburannya dahil ha aurat sin mga babae magzizina waliyadu billah. Nana mga katawtay manghuran magbuwa dahil na aurat sin mga magzizina babae wal iyadu billah. Amo yakto inumun sin mga painumun ipainom sin Allah Ta'ala pa mga tao mag-iinom alakin wal iyadu billah. Nana dahil na aurat magbuwa dahil na aurat sin mga babae magzizina wal iyadu billah. Ang bagay kasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubdi ahlan nari rihu furujihim misang sadyain baho sin aurat sin mga magzizina ini naging sana na in mga tauhalang jahannam wal iyadu billah diadi in nabaha in magbuwa na rin hayat to aurat yato yan amoy nana mga katawtay ng yan excretion wal iyadu billah nana nagbuwa ng aurat sin mga babae magzizina halawlay ka amoy at tinipainom ng mga tao mag-iinom anak wal iyadu billah. In hadis mga katawtay ng muran rawahu Ahmad wasahahu al-Hakim siya Imam Hakim mga katawtay ng muran in mga yadto mura-murahan ang mahinang sarab sin hikatinggal tanyo dahil nga dusa inigayan sabi ngadto banda
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang di magkakabtangan kawaon niya dengan walap sunya sumarawa ingkatan kabtangannya wahyi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataw-taw mangurang murah-murahan ano yung pagmumpat kato nyo katan sa pagbarakat kato nyo in pangadjian diyon tayo mahinang sarab yato insyaallah subhanahu wa ta'ala ikapagtawbatan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarap sa labo-labo na musiba halambay at pabila pag-ukab mo sin prejudice yad tuha-tuhalaw niya in anak waliyadu billah. Ang kan na mainuno ka ang wakto in bayi biyayan misang biyarin labo mansion biyayan wayong peace of mind halaw niya hinuhala biyayan ang pikilan mo yan. Di ka rumayang inakal pikilan mo halong bahay mo yan. Mangbiya ini makataw tayo mangranchi ka in amin prejidor mo biyayan. Ada kala aun tanduay at awasan niblay waliyadillah na ilah mag-us-us buhita sa rabin iyan makataw tayo mangran la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ayam makataw-taw manguran in makatut hinawin sin kita ni biya sinahinang sin mga kasahabatan. In mga kasahabatan hawakto yaram na sin Allah subhanahu wa ta'ala in alak biyayan sawad na kaunayat to halay pa in alak biyayan. Hawakto yat mga kataw-taw manguran kahinapusan kisah katutan ni Anas in hadis ini riwayat Imam Bukhari hadis sahih mga kataw-taw manguran law ni Anas kuntu saqil qaum wa ana saghirun fi dari Abi Talha in kisah ini mga kataw-taw manguran amuin pamintangan tanyo bangyado in makadsin hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil na mga kasahabatan amun khairul qurun best of generation sa rayaw pagzamanan kita ang tanong mga kataw-taw manguran in kaunan nila bangyadiin nila yaplay implement in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hatuan sin pag-inom anak hawak tuyat to halal pa yung pag-inom alak law ni Anas nagtutuwang ako law ni hawa ya Abu Talha ha mga mano siya mag-inom anak niyan wa idadi munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi ala inna allaha wa rasulahu kad harrama al-khamar nanawag-tawag inambo usog biyayan dayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law sin usog inibiyayan bukun ka hiyaram na sin Allah subhanahu wa ta'ala ilan sin Rasul niya yung pag-inom alak ang panyabiyas sa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nang haram sila anak tiyak may waktu mga kataw-taw manguran di tanin na ito ka tafsiran biyayan hatinin ayat yato haupuntan nyo ayat sin Allah ta'ala na nawag-tawag pa mga bariman sin in alap niyan paaniwan kato tanyo sa haram na si mga kataw-taw manguran nawag to ini mga kataw-taw manguran in mga kasahabatan aw namiminum aw nayagto na in alak halong gungungan in kaibanan mataod na inahinang alak unuin kiyabtang nila hawak to diunog nila haram na in alak biyak ng ayat sinallahu ta'ala ng haram sin alak intahayna rabbana intahayna hundungan na muna ya Allah ya Tuhan na mo hundungan na muna
fi turuqi wa siqaqi Madinah. Allahu Akbar. Ang panila piagsama-samahan dia ubin mga alak diayan hakarandanan sin Madinah sampai dita hi Anas Paasbahatil Madinah salasatu ayyam laysa laha raiha illa al-khamr. Nanjari in Madinah halaw tu adlaw wairoon hamot niya baho niya nagbaho alak halaw sintu adlaw. Allahu Akbar mga katawat ay mamuran. Dia ayan insubay maawang kita niyo suntuan sarayaw-rayaw pa sa naman mga kasahabatan. Wala nagpahil-pahil pag waktu dinib nila man haram na diyaog nila katama katawtay manguran. Wala nagtali uno-uno yan. Ininom yun dumini Panginoon inya tinabunggungan liwa diyan siyuka. Allahu Akbar. Diya ayan mga katawtay manguran mapatut upihan sin kita niyo murah-murahan pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan pengajian tanyo hawak turun ini nas'alullaha azza wa jal an ya'simana min nazarati syaitan wa nas'aluhu jalla wa ala an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan wa nas'aluhu jalla wa ala an yasrifa anna wa anil muslimin kulla syarrin wa bala'in wa fitnah ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ونسأل الله جل وعلا القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.